mbifurize amahoro y'Imana n'ibyiza by'Uwiteka Imana bibe ku buzima bwanyu. Iyi ni isaha y'amakuru ku rubuga rwitwa Ivan Official rwikorera ibintu byiza cyane ku muyoboro witwa YouTube. Iyi ni isaha rero yo kumva amakuru mu Kinyarwanda, makuru mugiye kuyagezwaho na Ivan Official. Reka rero dutangirane n'ingingo z'ingenzi zaje ziri muri aya makuru. Turi buze kurebera hamwe amakimbirane yagaragaye mu ishingurwa rya Segrinya Muhamadi ahantu bita i Masaka. Hanyuma turi buze kureba n'indi nkuru iteye impungenge, umuriro waturutse ku bushotoranyi mu gitondo cya kare Imwizi Kabura. Hanyuma nanone muri aya makuru turi buze kureba umugabo watawe muri yombi ashinjwa gutwika inzu ye kubera injayi cyangwa se ibiyobyabwenge. Abapolisi b'abakongomani batawe muri yombi bazira kwinjira mu Rwanda binyuranyije n'amategeko. Hanyuma u Rwanda rwatangaje igaragaza ry'umuti musha wo kwirinda ubwandu cyangwa se icyorezo cyitwa sida. Hanyuma muri Nairobi, Maria Sirungi Nsehayi bivuga ko yashimuswe i Nairobi. Amakuru mu bwuzuye nongere mbabwire ngo mugiye kuyagezwaho na Ivan Official ku muyoboro wa YouTube, mu ishingurwa rya Honorable Muhamadi Segrinya, umu-MP cyangwa se umudepite wa Kawempe Nosi. Habayeho amakimbirane akomeye ku itariki ya 12 Mutarama 2025. Mu mujyi wa Masaka habayeho imihango ibiri itandukanye yo kumuherekeza. Imwe yateguwe n'ishyaka rya NUP ku rugo rw'ababyeyi be ahantu bita i Kadugara. Indi yateguwe na Parliament ahitwa Butare Playground. Byateje amakimbirane ubwo abayoboke ba NUP baburizagamo gahunda za leta. Hanyuma umuyobozi wa NUP Robert Kyagulanyi, umuyobozi wa NUP yanenzwe cyane kuba yarirengagije ubushake bwa mama wa nyakwigendera Segrinya bw'uko umuhango wo kumwibuka ukwiye kubera ahantu hanini nka Butare Playground. Mama Segrinya yagaragaje ko ahantu hanini harushaho gukomeza umurage w'umuhungu we wo gukunda abaturage. Gusa Kyagulanyi yanze ibyo ashinjwa kwivanga mu birebana n'umuryango no kubyitwaza mu nyungu za politiki. Honorable Muhamadi Segrinya yashinguwe i Kadugara Masaka City ku itariki ya 12 Mutarama mwaka w'2025, nyuma y'uko imihango yo kumusezeraho ivugwamo amakimbirane hagati ya NUP na Parliament
ku munsi w'imihango habayeho umwuka mubi ubwo abayoboke ba nupu babuzaga abapolisi kujyana umurambo kuri Butare Playground nk'uko byari byateguwe na pariyamenti. Abatumva ijambo ryitwa Mutarama, reka mbabwire ngo ni ukwezi kwa mbere. Hanyuma polisi y'akarere ka Rwampara iri gukurikirana icyateye inkongi y'umuriro, bikekwa ko ari ubushotoranyi mu gitondo cya kare kare ku minsi 12 Mutarama mwaka w'2025. byabereye i Kabura mu rugo rwa bya Rugaba Steven, aho icumbi ryinjiwemo umuriro, aho icumbi ry'uyu mugabo Steven ryari ryarakondeshejwe na Immaculate Cyoshabire cyasenyutse. Icyo cyubakwa cyasenyutse cyo yari yaramupangishije. Samusoni Kasasira yavuze ko umuriro wakoreshejwe cyane, ukoreshejwe na peteroli. Hanyuma Emmanuel Edebuga w'imyaka 21 yatawe muri yombi ahantu bita Imoyo nyuma yo gushinjwa gutwika inzu ye kubera kuba yari yanyoye ibiyobyabwenge. Abaturanyi batabaye maze afatwa na polisi bamushira ahacecekerwa. Ubwo tuvugana ari muri University of Understanding muri gereza. Hanyuma polisi yo muri Zombo yatahuye abapolisi 2 b'abakongomani ku minsi 10 Mutarama 2025 ngo binjiye mu gihugu cy'u Rwanda binyuranyije n'amategeko. Bivuzweho gushaka guhagarika umushinga wo kubaka iriba mu gace ka Awasi. Bafashwe na polisi batwa muri yombi. Mwakire amakuru. Hanyuma umuyobozi w'uburenganzira bwa muntu Maria Sarungi Tsehayi wo muri Tanzania yashimutswe Ikilimani Nairobi ku minsi 12 Mutarama mwaka w'2025. Amnesty Kenya yemeje ko yashimuswe n'abagabo bitwaje intwaro. Abakekwaho barashinjwa kuba ari abakozi ba Tanzania bagenzura bo batavuga rumwe n'ubutegetsi. Mwakoze kwibera kuri Ivan Official, kora subscribe kugira ngo ujye ubona n'ibindi ducisha ku muyoboro wacu. Murakoze cyane, mwirirwa n'amahoro.